Dibuka tsa ho kopanya meriana. Thokozane Mathonga Mahle le sedi bana ba morena le sedi dingaka le ba profeta ka jeno ke le tshwaretse dibuka tse ke hloleng ke bua ka tsone. Mona ke buka ile ya diwasho, mona ke buka ya meriana e loreng ho tla tswa ho wena o batla ho sebedisa meriana, o batla ho sebedisa diwasho, mara ke buka tsena tse pedi tsena. Wena o loreng o batla ho iketsetsa ntho ya ho gasa ka sepelenyana ka tlung, o tlile moleko, o nka buka ena fela wa kopanya. Wena o batla ho iketsetsa nthonyana ya ho hlapa, o batla ho kgothisa monna hao, wena o tlona le seqhetho, wena o na le batho ba o sokodisa mosebetsing, o batla ho etsa phinda moshaenyana itseng ka spitinyana, o na le makhelwane yeno sa mo utlwisising, nka re wa o lawyer, o na le thokolosinyana. Buka ke tsena wa nka wa kopanya, o ntsha meleko. Hobane ntho e utlwisang bohloko kena, ke batla ho bua le dingaka tse leng di tswa ho thwasa empa ha thola nix, motho a teng ha kgone le ho kopanyetsa ntho ya e lokisang fela mala a bohloko. Ha o kena ndumbeng ya hae o tletse diwasho, ke sewasho fela mara o tswa ho thwasa ka nako ya teng. Ha o sebetse ka metsi wena, ha o mothandazi, o ngaka, mara o tletse diwasho, ha o tsebe le moriana. La nka o tla ho wena ke re alright, ke batla ho betsa motho hona tje bosiu ka jeno, ke batla fela o mpatlele snepe sa hae, ke batla ho shapa motho. Ha o tsebe o tlo etsang, ke batla ho bolaya motho ka jeno, ha o tsebe o tlo kopanya eng le eng. Kapa ha o ka se mfe thupa tse pedi fela o mpelle re kopanya 1 2 3 4 5, o butswele motho ona kapa o nke motho ona lo kenya motho ona ka ga seholo, o hlabe kgo e ntsho. O ke se khone o ntjwetsa mara o tswa ho thwasa ka nako ya teng. O ntshitse ditjhelete, seng tjhelete le reng ha ona yone ka jeno. Ha o kgone le ha o so e replace tjhelete le reng o ntshitse. Gobela ya hao yone tsa makolo tse 4 kapa gobela ya hao yene o dula ntlong ye bothabathaba mentioning, mara wena ha ona letho. Gobela ha wena go bala ejele every day because of ba pusha scam. At the end of the day o qena o ile kae, o ile dinthong go di moja lavo go bo di fake gobela. Ha wa thola letho. Ena nna ke ba tshwae phoso batho ba yang mo yang tsamayang le nne leng, hobane o ke se go ile le fehlong o bo sa thola lento, bo sa tsebe nix. Ha o fa le bukanyana i1 because o file fela bikinyana se a batlang o se tseba, bo sa batla mo fete. Magana kwa teng ke motho na o mentor ya nnete. Ha e batle, ha ena competition ya fetwa kapa ha e fetwe. So dibuka tsena di tlo di thusa tsena itholleng tsone. Ke bokae buka? Ke a tseba potso ke yone mkhulu, ke bokae buka le je? Ke hard copy, ke na le PDF and I have more than 35 books. So ena it's in hard copy. Ha ke yentse nna hard copy ile jwalo, nna ke 2.5 buka i1. Yeah, o mong kana re yo 2.5 ya tura, kanti wena o nahana hore ke thwasitse ka bokae? Ka 250 ka 150 ka wena tshwana le go fa bongaka ba ka kofa bukayo. So le tlo bala ntho tse sa itsebeng because mo lo tlo gona ho ithuta mona, o tlo ithuta ntho engwe le engwe. O ke hlotse hlophile ngaka, o ile ngakeng o ntse ngaka, ke tshore ke eng ngaka, ke tsetse ntho itseng ngaka, ke tsetse ntho itseng. Ntho ke tsebang fela go buka eo ha ena dintho tse loreng tse dingwe tse ke loreng ke my exclusive ntho tsa ka tse exclusive. E ke se o rutu etsa magic belt, ke ntho ke tsebang. E ke se o rutu etsa scoop drop, e ke se o rutu ho etsa amadoda wa mgoti, e ke se o rutu ho etsa thokolosi e nna ke etsang. E tla o ruta ntho tse dingwe tse loreng ka di etsa tsa bo everyday, tsa o phela, tsa o tlhasele batho ba o tlhaselang. Mare hape ntho tse etsa maka gore ha e bona le matla a o kopanya meriana, dintho tsa o di tlo sebeletsa. Ha o sena matla a o kopanya meriana, di ke se sebetse ntho tse tla bo di kopantse. Tlamehile di kopanywe ke ngaka e tsida o etsang o di romela ho wena kapa ngaka e etsang a re tlo yo tlo dinka kapa ngaka o di sebedisa le ngaka le teng le babedi nako eo. So moriana o sebetsa ka tsela engwe le reng ha o re sebeletse ka o tshwana. So nna ke re ifu batla buka ena bana dipedi tseo ke di phuthetse hantle, ke di beile hantle. O teng ya tla mfounelang, ke a tseba o teng a tla kena WhatsApp a re mkhulu ke di kopa di le pedi jwalo ngomelle tsone ka Pep Store hona tje e seng ka usane. Tla mo romella tsone a di thole matsong a hae, hobane hangata batho ke ba romella tsone ile PDF, ke ba romella ka PDF tseo ne qeta fela ho di ntshetsa tseo ne qeta ho di ntshetsa. Ke a tseba ba bangata ba itsebile go PDF ke ha o romela ka WhatsApp kapa ka email, mara e tlo hlahela ska buka, a bona ke di phuthetse jwala tsena ke tse tsamayang tsena. O teng a tla buang le nna mplela go mkhulu ke batla buka tseo tsa ka tseo. O tla kena WhatsApp ngo 0717291091 ha e be le sedi, ha e be khanya.
Thokozane mathonga mahle lesedi bana ba morena, especially ke sena se teng sa lebanta, lona batho ba di-business, lona batho ba di-tender, lona batho ba batlang ho phamiswa tabeng tsa tjhelete, lona ba gembolang, especially ke sena sa lebanta se tsamaya le lenaka, ke lebanta le lenaka in one package, ke o romella hohle moo leng teng kapa o kenya appointment wa tla wa le lata, ke special se tla felang anytime, itholle sone, especially sena o phamiswe tseleng tsa ditjhelete, o phamiswe o be le matla, ntho tsa ka ha fela di tsamaya hantle, ha ebe lesedi ha ebe kganya qamako.